Teninay, fandarana famakiana tenin'Andriamanitra. Arahinao eto amin'ny Aki Radio isan'andro amin'ny 12 ora sasany atoandro. Parole de vie, lecture de la Bible, tous les jours sur Aki Radio à 12h30. Wort des Lebens, jeden Tag eine biblische Lektüre um 12:30 Uhr im Aki Radio. Iarahanao amin'ny rahavavy aina. Tenin'aina, teny mahavelona. Ny filazantsara nosoratany Jaona toko 9 ny amin'ilay vehivavy azo nijangajanga amin'ny anaran'i Jesosy. Dia samy lasa nody ho any an-tranony avy izy rehetra, fa Jesosy kosa nankany an-tendrombohitra Oliva. Ary noho ny maraina koa dia nankeo an-kianjan'ny tempoly indray Jesosy, ary ny vahoaka rehetra nanatona azy, dia nipetraka izy ka nampianatra azy. Ary nisy vehivavy anankiray azo nijangajanga nentin'ny mpanorandalana sy ny fariseo, ary rehefa napetrany teo afovoany izy dia hoy ireo taminy: "Mpampianatra, ity vehivavy ity azo antanana nijangajanga." Ary ao amin'ny lalan'i Mosesy dia nandidy antsika fa ho toraham-bato izay vehivavy manao toy izany. Fa ahoana kosa hoy ianao? Izany no lazainy hankany fanahy azy mba hahazoany izay hampangany azy. Fa Jesosy niondrika ka nanoratra teo amin'ny tany tamin'ny ratsan-tanany. Ary raha naharitra nanontany azy ireo dia nitraka izy ka nanao taminy hoe: "Izay tsy nanota teo aminareo no ka hitora-bato azy voalohany." Dia niondrika indray izy ka nanoratra teo amin'ny tany tamin'ny ratsan-tanany. Ary rehefa nandray izany izy dia nivoaka tsirairay hatramin'ny zokonjokony ka hatramin'ny zandrinjandriny, ary Jesosy irery ihany no sisa teo sy ilay vehivavy. Ary rehefa nitraka Jesosy dia hoy izy taminy: "Ravehivavy, aiza ireny? Tsy misy nanameloka anao va?" Ary hoy izy: "Tsy misy, tompoko." Dia hoy Jesosy: "Izaho koa tsy manameloka anao, mandeha any ary amin'izao sisa izao dia aza manota intsony." Ny nampianaran'i Jesosy indray teo an-kianjan'ny tempoly sy ny nahatezerany lehibe taminy. Ary Jesosy niteny tamin'ny olona indray ka nanao hoe: "Izao ny fahazavan'izao tontolo izao, izay manaraka ahy tsy mba handeha amin'ny maizina fa hanana ny fahazavanaina." Ary hoy ny fariseo taminy: "Ianao manambara ny tenanao, koa tsy marina ny fanambaranao." Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: "Na dia ny manambara ny tenako aza aho dia marina ny fanambarako, satria fantatro izay ny haviako sy izay alehako, fa ianareo kosa tsy mahalala izay haviako na izay alehako. Ianareo mitsara araka ny nofo, izaho tsy mitsara olona dia iray akory aza. Fitsarako, ary na dia mitsara aza aho dia marina ny fitsarako, satria tsy irery aho, fa izaho sy ny iray izay naniraka ahy. Ary voasoratra amin'ny lalanareo fa marina ny fanambaran'ny olona roa lahy. Izaho no manambara ny tenako, ary ny iray izay naniraka ahy dia manambara ahy koa." Dia hoy ireo taminy: "Aiza izay rainao?" Jesosy namaly hoe: "Samy tsy fantatrareo na izaho na ny raiko. Raha nahalala ahy ianareo dia ho nahalala ny raiko koa." Izany teny izany no nolazain'i Jesosy teo akaikin'ny fandatsahan-drakitra raha nampianatra teo an-kianjan'ny tempoly izy, ary tsy nisy olona nisambotra azy satria mbola tsy tonga ny fotoana. Ary indray Jesosy taminy: "Andeha aho ary hitady ahy ianareo, ary ho faty amin'ny fahotanareo, izay alehako tsy ho azonareo aleha." Dia hoy ny Jiosy: "Hamono tena va izy no manao hoe izay alehako tsy azonareo aleha?" Fa hoy izy taminy: "Ianareo avy aty ambany, izaho avy any ambony. Ianareo avy amin'izao tontolo izao, izaho tsy mba avy amin'izao tontolo izao. Koa izany no nilazako taminareo fa ho faty amin'ny fahotanareo ianareo, fa raha tsy mino ianareo fa izao no izy, dia ho faty amin'ny fahotanareo ianareo." Dia hoy ireo taminy: "Iza moa ianao?" Hoy Jesosy taminy: "Ilay nolazaiko taminareo hatramin'ny voalohany. Manana zavatra maro ilazana sy hitsarana anareo aho, satria marina izay naniraka ahy, ary izay zavatra efa reko taminy no lazaiko amin'izao tontolo izao." Tsy fantany fa ny iray no nolazainy taminy, ka dia hoy Jesosy: "Rehefa sandratrareo ny zanak'olona dia ho fantatrareo fa izao no izy, ary tsy manao na inona ho ahy aho, fa araka ny nampianarany raiko ahy no ilazaiko izany zavatra izany. Ary izay naniraka ahy dia eto amiko, tsy nandao ahy ho irery izy, satria izaho manao izay sitrany mandrakarivo." Raha nanao izany teny izany Jesosy dia maro no nino azy.
Jesosy tamin'ny jiosy izay mino azy, raha maharitra amin'ny teniko ianareo dia ho mpianatro tokoa, ka ho fantatrareo ny marina, ary ny marina afaka anareo tsy ho andevo. Ary ireo tena malasika nanao hoe taranaki Abrahama izahay, fa tsy mba handevon'olona hatr' izay ela izay, koa nahoana no ataonao hoe ho afaka ianareo? Jesosy namaly azy hoe, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa izay rehetra manota dia andevon'ny ota. Fa ny andevo tsy mitoetra ao an-tranony mandrakariva, fa ny zanaka no mitoetra ao mandrakariva. Koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Fantatro ihany fa taranaki Abrahama ianareo, nefa mitady hamono ahy satria ny teniko tsy mitomba ao anatinareo. Izay efa hitako tamin'ny iray no lazaiko, ary ianareo kosa manao izay renareo tamin'ny irainareo. Tena maly ireo ka nanao taminy hoe Abrahama no rainay. Hoy Jesosy taminy, raha zanaki Abrahama ianareo dia ny asan'i Abrahama no ataonareo. Fa ankehitriny ianareo mitady hamono ahy, izay lehilahy nilaza ny marina taminareo, dia izay ireko tamin'Andriamanitra. Tsy mba nanao izany i Abrahama. Ianareo manao ny asan'ny irainareo. Hoy ireo taminy, tsy mba teraka avy tamin'ny fitsangajangana izahay, irairay izahay dia Andriamanitra ihany. Hoy Jesosy taminy, raha Andriamanitra no rainareo dia ho tia ahy ianareo, satria avy tamin'Andriamanitra no nivoahako sy nankanesako aty. Fa izao tsy tonga ho ahy, fa izy no naniraka ahy. Nahoana ny tsy azonareo ny teniko? Satria tsy mahay mihaino ny teniko ianareo. Ianareo avy tamin'ny devoly rainareo, ka izay sitraky ny rainareo no tianareo atao. Izy dia mpanompo-olona hatramin'ny taloha, ary tsy nitoetra tamin'ny marina, satria tsy misy marina aminy. Raha mandainga izy dia niazo no lazainy, satria mpandainga izy sady ranolainga. Fa satria milaza ny marina aho dia tsy hinonareo. Iza moa aminareo no mampiseho ahy ho nanota? Raha ny marina no lazaiko, nahoana ianareo no tsy mino ahy? Izay avy amin'Andriamanitra dia mihaino tenin'Andriamanitra. Izany no tsy hinonareo, satria tsy mba avy tamin'Andriamanitra ianareo. Tena maly ny jiosy ka nanao taminy hoe tsy marina va ny filazany fa Samaritana ianao sady manana demonia? Jesosy namaly hoe izaho tsy manana demonia, fa mankalaza ny iraiko, ary ianareo kosa mahafa-boninahitra ahy. Fa izaho tsy mitady ny voninahitro, misy iray mitady ziny. L'Évangile selon Jean chapitre 8. La femme adultère au nom de Jésus. Et chacun se retourna dans sa maison. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la glaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Discours de Jésus sur sa mission divine. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Là-dessus, les pharisiens lui dirent, « Tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. » Jésus leur répondit, « Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi.
Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. » Ils lui dirent donc, « Où est ton Père ?» Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Jésus dit ces paroles, enseignant dans le temple au lieu où était le trésor, et personne ne le saisit parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit encore, « Je m'en vais et vous me chercherez, et vous mourrez dans vos péchés. Vous ne pouvez venir où je vais. » Sur quoi les Juifs dirent, « Se tuera-t-il lui-même puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais ?» Et il leur dit, « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » « Qui es-tu » lui dirent-ils. Jésus leur répondit, « Ce que je vous dis dès le commencement. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. » Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Jésus donc leur dit, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ?» En vérité, je vous le dis, » leur répliqua Jésus, « quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. » Ils lui répondirent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtri dès le commencement et ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il propère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché ? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? Celui qui est en Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Les Juifs lui répondirent, « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon ?» Jésus répliqua, « Je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire, il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Maintenant, lui dirent les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort ? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être ? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas.
pour moi, je le connais, et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, à mon. Das Evangelium nach Johannes Kapitel 8 im Namen Jesus. Jesus aber ging an den Ölberg, und frühmorgens kam er wieder in den Tempel, und alles Volk kam zu ihm, und er setzte sich und lehrte sie. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten ein Weib zu ihm, die im Ehebuch ergriffen und stellten sie in die Mitte dar und sprachen zu ihm: Meister, dies Weib ist ergriffen auf frischer Tat im Ehebruch. Mose aber hat uns im Gesetz geboten, solche zu steinigen. Was sagst du? Da sprachen sie aber, ihn zu versuchen, auf dass sie eine Sache wieder hätten. Aber Jesus bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun anhielten, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und bückte sich wieder nieder und schrieb auf die Erde. Da sie aber das hörten, gingen sie hinaus, von ihrem Gewissen überführt, einer nach dem anderen, von den Ältesten bis zu den Geringsten. Und Jesus war gelassen allein und das Weib in der Mitte stehend. Jesus aber richtete sich auf, und da er niemand sah, denn das Weib, sprach er zu ihr: Weib, wo sind sie? Deine Verkläger? Hat dich niemand verdammt? Sie aber sprach: Herr, niemand. Jesus aber sprach: So verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Da redete Jesus abermals zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mich nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Da sprachen die Pharisäer zu ihm: Du zeugst von dir selbst, dein Zeugnis ist nicht wahr. Jesus antwortete und sprach zu ihnen: So ich von mir selbst zeugen würde, so ist mein Zeugnis wahr, denn ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Ihr aber wisst nicht, woher ich komme und wohin ich gehe. Ihr richtet nach dem Fleisch, ich richte niemand. So ich aber richte, so ist mein Gericht recht, denn ich bin nicht allein, sondern ich und der Vater, der mich gesandt hat. Auch steht in eurem Gesetz geschrieben, dass zweier Menschen Zeugnis wahr sei. Ich bin es, der ich von mir selbst zeuge, und der Vater, der mich gesandt hat, zeugt auch von mir. Da sprachen sie zu ihm: Wo ist dein Vater? Jesus antwortete: Ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Wenn ihr mich kenntet, so kenntet ihr auch meinen Vater. Diese Worte redete Jesus an dem Gotteskasten, da er lehrte im Tempel. Und niemand griff ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Ich gehe hinweg, und ihr werdet mich suchen und in eurer Sünde sterben. Wo ich hingehe, da könntet ihr nicht hinkommen. Da sprachen die Juden: Will er sich denn selbst töten, dass er spricht: Wohin ich gehe, da könntet ihr nicht hinkommen? Und er sprach zu ihnen: Ihr seid von unten her, ich bin von oben her. Ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. So habe ich euch gesagt, dass ihr sterben werdet in euren Sünden, denn so ihr nicht glaubt, dass ich es sei, so werdet ihr sterben in euren Sünden. Da sprachen sie zu ihm: Wer bist du denn? Und Jesus sprach zu ihnen: Erstlich der ich mit euch rede. Ich habe viel von euch zu reden und zu richten, aber der mich gesandt hat, ist wahrhaftig, und was ich von ihm gehört habe, das rede ich vor der Welt. Sie verstanden aber nicht, dass er ihnen von dem Vater sagte. Da sprach Jesus zu ihm: Wenn ihr des Menschensohn erhöhen werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es sei und nichts von mir selber tue, sondern wie mich mein Vater gelehrt hat, so rede ich. Und der mich gesandt hat, ist mit mir. Der Vater lässt mich nicht allein, denn ich tue allezeit, was ihm gefällt. Da er solches redete, glaubten viele an ihn. Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: So ihr bleiben werdet an meiner Rede, so seid ihr meine rechten Jünger. Und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Da antworteten sie ihm:
Wir sind Abrahams Samen, sind niemals jemandes Knecht gewesen. Wie sprichst du denn, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, der ist der Sündeknecht. Der Knecht aber bleibt nicht ewiglich im Hause, der Sohn bleibt ewiglich. So euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr recht frei. Ich weiß wohl, dass ihr Abrahams Samen seid, aber ihr sucht mich zu töten, denn meine Rede fällt nicht bei euch. Ich rede, was ich von meinem Vater gesehen habe, so tut ihr, was ihr von eurem Vater gesehen habt. Sie antworteten und sprachen zu ihm: Abraham ist unser Vater. Spricht Jesus zu ihnen: Wenn ihr Abrahams Kinder wärt, so tätet ihr Abrahams Werke. Nun aber sucht ihr mich zu töten, einen solchen Menschen, der ich euch die Wahrheit gesagt habe, die ich von Gott gehört habe. Das hat Abraham nicht getan. Ihr tut eures Vaters Werke. Da sprachen sie zu ihm: Wir sind nicht unehelich geboren, wir haben einen Vater, Gott. Jesus sprach zu ihnen: Wäre Gott euer Vater, so liebtet ihr mich, denn ich bin ausgegangen und komme von Gott. Denn ich bin nicht von mir selber gekommen, sondern er hat mich gesandt. Warum kennet ihr denn meine Sprache nicht? Denn ihr könnt ja mein Wort nicht hören. Ihr seid von dem Vater, dem Teufel, und nach eures Vaters Lust wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang und ist nicht bestanden in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er von seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und ein Vater derselben. Ich aber, weil ich die Wahrheit sage, so glaubet ihr mir nicht. Welcher unter euch kann mich eine Sünde zeigen? So ich aber die Wahrheit sage, warum glaubet ihr mir nicht? Wer von Gott ist, der hört Gottes Worte. Darum hört ihr nicht, denn ihr seid nicht von Gott. Da antworteten die Juden und sprachen zu ihm: Sagen wir nicht recht, dass du ein Samariter bist und hast den Teufel? Jesus antwortete: Ich habe keinen Teufel, sondern ich ehre meinen Vater und ihr unehret mich.